harka fuuni dhaggeeffattoota furdiftoota saaraatu bi jalatti kan argamtan hunduma keessaniif nagaa waaqayyoo ala keessaniif mana keessaniif hawaayatu akkam jirtu nagaa keessaniif jirtu jajjabaattu anis obboleettiin keessan nagaarraa hafaa nagaa bareedaa waaqayyoo naa kenne kunu akka kanatti jechuudha fuula keessaniif fuula waaqayyoo dura yookaas immoo fuula isaa dura dhaabadheen jira waaqayyoo baay'ee na gargaaree gadi bu'insa keessatti tolkeensa keessatti haala kamiin keessattuu haala baay'ee nama gammachiisu keessatti haala baay'ee nama gammachiisne keessatti waaqayyoo na wajjiniin ta'ee kunoo guyyaa har'aa ga'eetiin jira galanni maqaa isaatiif haa ta'u akkuma kana jechuudha namoonni biyyoota adda addaa irra teessanii viidiyoo kana ilaaltan jechuudha waaqayyoo guyyaa tokko jechuudha haala gadi bu'insa ol ka'iinsa keessa dabarsee lafan ga'e kanaan isin ga'a jedheeti yaada yeroo isiniin jedhu lafan ga'e kana yeroo isiniin jedhu isinii ol ta'ee argame osoo hin taane maatii koo keessan jira biyya koo keessan jira waaqayyo haala naam jeessee haala mijataa keessan jira kana arguun waan guddaadha namoonni baay'een utuu lafan amma jiru kana barbaadanii jechuudha kan dhaban baay'ee isaanii jira utuu gara biyyaatti gala jedhanii karaatti kan hafan baay'ee isaanii jira osoo naman ta'a jedhanii osoo naman ta'in hafan baay'ee isaanii jira ani garuu waaqayyo waaqi macaa akka kanattiin jechuudha gaarummaan godheef osoo hin taane tola saatiin jechuudha tola saatiin akka kanattiin dhugaadhaan baay'ee tokko nagarrama jechuudha osoo akka cubbuu kootiitii anatu silaa bada maatii kootuun arginaaf du'a garmalee du'a waan baay'ee yaada sinitti dhugaa waaqayyoon sinitti garuu waaqayyo tola isaa godhee jechuudha akka wantoota baay'ee dubbadhuu fi ragaa godhee lafa kanarra na kaa'ee darbeemmoo jechuudha dinqiin hojjete jechuudha taammiriin hojjete akkan dubbadhuu fi kunoo akka kanattiin waaqayyo na kaa'ee jira dubbachuudhaaf immoo gara dudduubaatti hin jedhu yeroo hundumaa qophiidha kanarraa kana fi nagaan gooftaa hunduma keessaniif haa baay'atu ani kanatti nagaan naa baay'atee jira maqaan isaa kan galateeffamee ta'u maqaan isaa ol naaf haa jedhu haleluuyaa inna obboleewwan ko saaraadhaaf maatii kan hin ta'in jechuudha asumaan viidiyoo saaraa ilaaltanii darbitu osoo hin taane maatii taatanii fi koomentii jalatti barreessanii isheen illee yeroo argattetti koomentii ilaaltee akka isiniif deebiftuuf jechuudha ፕሊዝ isiniin jedhaa jira jechuudha koomentii barreessaa fi darbaa maatii ta'aa fi isinii jira akkuma kana isheen illee በእምነት jechuudha በታማኝነት koomentii ilaaltee akka seen sabiskiraabii yookaas maatii keessan taatu abdii amantii guutuun qaba jechuudha egaan obboleewwan ko warreen maatii koo taatanii jirtan immoo like gochuudhaan share gochuudhaan maatii biyyoota Itoophiyaa keessa yookaan immoo biyya keessa jiran kana jajjabeessuuni ana kakootti jechuudha fedha osoo hin taane giddii ture jechuudhaan dhugaan isinitti hima nama kanaatu dhimmi koo har'aa kuni dhimma keessan borii ta'a borii waliin hojjechuu dandeenya biyya dhufuun keessan hinaafu inni chaarra naga qabee ku borsiin qabuun isaa hinaafu chaansiidha waan ta'eef wanti kuni kanaafu jennaani adraa keessan isiniin jedha saaraa kana liinkii see argitanii yookaas immoo viidiyoo see argitanii warreen bira darbitan dhugaa ሼም jedhem ጫ ተቆጡ ሼም ነው jedhe እና ይሄንን ይመስላል እኔ በተረፈ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሙሉ ጤነኛ ነኝ እግዚአብሔር ክብሩ ይስፋ መድኃኒዓለም በጣም ደህና ነኝ ከምለው በላይ ማለት ነው ከነንጀዱ ገረራት ዋቀዮ ነጋና ከኔ ነጋ ሰከም ቤቱ ነጋ ሰድኩ በራ ፈየነ ሶንታኔ ሰድኩ ሰታነ ሶንታኔ በቃ ነጋንተ በቃ ኖርማል በቃ ሰሙንኮ ነጋዳ ከጭንቀት ከምናምን ከሁሉ ነገር ነፃ ነኝና ክብሩ ደግሞ ለሱ ነው ሃሌሉያ ነው እና ይሄንን ይመስላል egaan obboleewwan koo jechuudha akkuma kanaan dura dubbadhu manni saaraa mana namoota hundaati manni saaraadha mana amantiidhaan kutaadhaan wantoota adda addaatiin loqodaan bifaan wal qooduu osoo hin taane mana sabaaf sablammiin keessatti itti boqotuudha kanaan duras dubbadheen jira ammas man dubbadha jechuudha hundumaa dubbadhee si yaadachiisa jechuudha ከዘረኝነት ከሃይማኖት ከሁሉ ነገር ነፃ ነው የሳራ ቤት ማለት ነውና ሳራ ቤት መምጣት የምትፈልጉ ሰዎች ኑ ተጋብዛችኋል አማርኛ ደግሞ አንዳንዴ ስለሚጠፋብኝ ችግር የለም እንደዛ ነው የምንማረው ስለዚህ ለምን ይጠፋብኛል ምናምን አይደለም እና
ይሄ ነው እና ግቡ ቤታችሁ ነው ሳራ ቤት የናንተ ቤት ነው ግቡ ማለት ይወዳለሁ እና ከንማን ተኤጀቹዳ ሀደ ወንተን ረዱበቹዳ ገረ ከሰን ፊ ዋንቶ ኩቱ ጅራ እንስሞ ዋይ ኢማ ሸመረን ቢያ አረባራ ገረ ቢያ ኢትዮጵያ ትገልቱ ጀቹዳ ነሞኒ ባየን ገሊ ማሊ ነው ጀዳላታ አከሚት ጅራቹ ደንዳ ምናምን ወንተ ጀራሙ ወይ ያደ ከሳ ኦፍ ከሳ ቀበጀቹ ኦ ዩባሴ ዱበቹዳ ባቴ namoonni baay'een akkasitti yaada jechuudha akkamittiin wanta jedhamutu jira እንዴት ነው መኖር የሚችለው ወደ ኢትዮጵያ ገብቼ እንዴት ይሄ የሰይጣን መንፈስ ነው በጌታ በኢየሱስም የመጣ ይሁን በኢየሱስም የተወጋ ይሁን ይሄ ከሰይጣን የመጣ እንትን ነው መንፈስ ነው እንዴት ነው የምትኖሪ እንዴት መኖርሽ ምትቺ አገርሽ ላይ ሄደሽ በዚህ ኑሮ ውድነት ምናምን የሚላችሁ ካለ ማለት ይሄ የሰይጣን መንፈስ ነው ይሄ ወግቻለሁ በኢየሱስም የተወጋ ይሁን እና ትኖራላችሁ እና ስምብሮ ተላላ ጀራሚ ተይረ ስምብሮኒ ኦማቶ ኮንቀባኒ ገሩኛቱ አከበርባደኒቲ ጀቹዳ ዋቀዮቱ ሳንጀራቺሳ ጀቹ ኑሞ ስምብሮ ተራ ሀገማ ከጫሉ አመስ ዱቢ ሰገሌሳ ዱበቴ ጀራ ጀቹዳ ባየ ጫላ ጀቹዳ ኑይታይ ዳን ኡመምነ ሶንታኒ መሬዳኒ ከን ኡመምነ ጀቹዳ ዋቀዮ ኦፊታን ሴሰዩ ጀቹዳ ነመ ጎዴ ሆሞ ሳፔንሲ ነመ ያዱኑ ጎዴ ኡመ ጀቹዳ ከናፍ ነምኒ አከሚት ጅራተን ጀዳሙ ያን ከሲ ከንገረ ከሰን ሹ ጅራተ እኒ ኩኒ እቲ ሞርሙ ቀዱ ኩኒ አፉራሃማል አከቆት ጀቹዳ እና ባይዘወ ከኑማን ደርቤራ ዋይ ዲማ አስ ብየ ኢትዮጵያ ተሰተከምትን ጅራደ ጀዳሙ ፊ ተኮፋ ዱበርቲን ብየ ረባት ገልቴ ከበጃ ከሰን ቀቡዳ ማሊፊ መንግስቴ ሐለ ሰረ ቀበሳን ጀቹዳ እንገልጠኒ መመልከቻ ዲፈቱ አከብየ ረባት ይዱፍታን ወጋሜ አከ ኦጀተን መመልከቻ ኒዲ ይፈቱ ጀቹዳ መመልከቻ ለብሲን ዲፈተንሞ ለፍ እቲ ናኖ ጅራተን ረት ቀበሌ ረት ጀቹዳ ቀበሌን ይሰቦዳ እስነስረዳ እሰተከስን እርጉ እስንቲማ መመልከቻ ሰና ስሪት ያሳደሰ ስኒ በረሰ ንሙ ወረቀተስኒ ገና ቃመ ኢላለት ሁረተን ይለጡ ይሰቦዴ ወሊት ተደራጀ አምጡ ጀቹዳ ነሞቱም አከከሰኒ ብዮ ተደዳራ ገለኒ ወጅነን ጀቹዳ ወሊት ተደራጀ አምተኒ ነመለማፊ ኢሳኦሊኒ ለፍኒ መኒ እጀተቱ ስኒፍ ከነማ itti hojjetatanii itti jijjiiramu qofaadha asni jira by the way ani galcheen jira jechuudha kana jechuudha dhimma kana raawwadheetiin jira jechuudha angaru nama warra achi dhufee wajjin tadaraaje osoo taane maatii makoo keessaatiin nama bakka buusee jira ingilii fudhachuu dhiisuu danda'u I don't carry dha sagana gaafan irra ga'ee sirriitti isin asraddaa jechuudha garuu ammasitti jechuudha ani ተደራጀ ነመሰዲን ጀቹዳ ነመሰዲን ከሰከሲዳ አከሚተከን ቱሬ ማልረከን ቱሬ አመሞ ሰረጋ ማልረከን ጅሩ ምናምን ዋን ሁሉ ማጀቹዳ አስረዳተኔት ሙቀብ ጀቹዳ ዋኑ ማጀቹዳ እና ከነፈካታ ከናፊዩ ዋቀዩ ጅራጅ ሳዳ ዋቀዩ ሐለስኔ ሚጀሳ አንመኩም ፋለ ከጅሩ ፋም ቤት ወይ ምገርማችሁ ነገር ጌታን ነው መላችሁ ይሄ ነገር እንዳለ ነገር አላውቅም ነበር እና እግዚአብሔር ፍቃዱ ነው እኔ በራሴ ቢዝነስ ከፍታለሁ ብዬ አስቤ ነበር ማለት ቤቱን ተከራይቼ አሁን ለምሳሌ ማለት ነው ማነ ክራይ ፍረዴ ዋና ድዳ ከነቴ ስትጀደጀት ማለት ከነንፈ ይሄ ነገር እንዳለ አላውቅም ግን እግዚአብሔር ደግሞ ያዘጋጃል ዋቀዩን ይቆየሳን ከናፊ ኩኒ ያደ ዋቀዩቲ ነምኒ ጨልሴ ማከምትን ዝራዳ አከሚቲ ይሄ ወጋው በጌታ በኢየሱስ የተወጋ ይሁን ጌታ ነው የምላችሁ ትኖራለሽ በቃ እግዚአብሔር ነው ማኖርሽ ገባችሁ አይደለ ስለዚህ ማለት የሚፈልግ ኑሮ ብኖር ማለት ነው በቃ እንዴት ነው የምኖረው እንዴት ኢትዮጵያ ላይ በዚህ ኑሮ ውድነት እንዴት መኖር ይቻላል የምለው ቃል በኢየሱስም ከናንተ አፍ እንዳትወጣ ጌታ ነው የምላችሁ ኖራለሁ በቃ የሚገርማችሁ ነገር ደግሞ ማለት ነው አንድ ነገር ልንገራችሁና ጥሩ ነገርን መጥፎ ነገርን ከምላሳችሁ ስር ነው የሚወጣው ስለዚህ ምላሲ ከሰን ከነጠነቀቃ ዋንጋሪ ብቻ ፍረት ለለባ ነንጅራ ደዋቀዮ ከሱ ገደ ነጅራችሳ ዋነ ከሲሞን አርገዳ የሚገርማ በቃ ዋኑ ማያደም አብደዳስ ስኒ ጋልቴ ዋኑ ማያደም ነን እና ዋቀዮ ደግሞ ያደርጋል ከምላሳችሁ ጋር የሚሆነው ማን ነው እግዚአብሔር ነው ስለዚህ ዋቀዮ ፋንከሰኒ ወጅኒን ተኤ አመና ብቻ በቃ ናፍታ ጋፈጀታን አብርሃም አመኔ ማልተይ
አመኔ ማልቴ አብርሃም ስለዚህ ማመን አለብን እና እንኖራለን ለምን አንኖርም እንዴ ኤኙ ተኙ ዳንገዲ እንጅራናን ገባች አይደለ እና ቤተሰቦቻችን ብየረ ባደቀኔ ምት ከነ ጉድሰኒ ከነ በርሲሰኒ ከወንባ የጎረን ጀቹዳን ከናፉ ኑይሳኒ ገዲ ምት ይጨቹዳ ሀርሞ ቴክኖሎጂን ጉደቲ ዋን ኢሳኔ ዶልቦ ወንባ የራን ኢሳኒ ኦሌ ከናፍ ያደ ኢናይ ዋቀዩ ሐለም ይጀሳ ዋቀዩ ቆጴሳዳ እግዚአብሔር ያዘጋጃል በቃ እንደዚህ ማለት ነው እሊናችሁ ውስጥ እየጻፋችሁ ማለት እግዚአብሔር ያዘጋጃል እኖራለሁ ደግሞ ብላችሁ ራሳችሁን አሳምናችሁ ኑ መምጣት የምትፈልጉ ፈርታችሁ በዛው እንዳትቀሩ ጌታ ነው ምናል እንዳ ትኖራላችሁ ደግሞ እንገርማችሁ ነገር ቢሻን ከፈካት ጅረኛ ቢሻን ፈካቱ ጅራቱ ጌታ ነው ምላችሁ እና ይሄን መስላል ሀዳፍ ከነ መንቀበደስኒ ፈጀቹዳ ቪዲዮ ለማፋቲን hange wal arginuti naganata isni jala da hunduma keessaniyu naaf jiraadhaan isni jara I love you so much bye bye